media so Mpensenpensemu era so ebre we say ne pani ba ko betena se edi enkomo so maka say memene da edi enemy ye kokromoti power your election headquarters we are the commanders of Ghana's election mo istem ne yakasem Saturday say yes ye na so ebiem Ghana mantam dunsie ne nyina NPP special delegate election no ekoso no ya man ne bofo e wo ho no mu a ye de amane bo ebro live memre da no panos ne ko for video eto Adom TV tie Adom 106.3 FM tie Asempa 94.7 FM and Enshira 104.5 FM your social media handles ni nyina so kwa ye live and so on from Facebook to YouTube to TikTok to Instagram Twitter baby bia obeko bia no ye live e ho no betimi aseche na wetimi follow and so on eno a ye ne Dr. Osu Afiri Akoto edi nkobo and ye ne the Vice President of the Republic of Ghana His Excellency Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia the spokesperson the economic advisor Onamunso predibrel frobi NPP amyokomo the Dr. Gideon Boako and then Babe Twinkomo and anopay na ye ministers ni MPs no ebi ye adwuma me de bia meka se especially same the kan yes ye bo abanchi ni nyina throughout abaye na efe abaye na estefata be kan wasem minister bi to anamo na ye na estefata MPB na estefata be kan wasem wo ye na chia nso be kan wasem one of such MPs MP for Fuase Ayerebi we minister for information Kojo Ponkroma I think ono so ne afam no eboa ne mate so re batum ye se wo bia kwanya atomu a wo di training ne mabunu ya ewo ne constituency some so betimi nyansa no mo wi a wasam mo dwetre e de akwa akosua adwuma no maba abesua no enti se eye enku ye na mpesem ya ne nyina so obo akwanya ato no mu a wo chechum nia these are some of the things mabunu no expect for empenifo sembe de na me ya ahoye hia na aba so no ano betimi abras enti onam Kojo Ponkroma thank you and good work ya wo ye edema wo share wo Ofuase Ayerebi me ka say Adom City Estate orofo edan de me so koso hand dan ko sie wieye because enen kram dan bo edin and then an kan na ye be say 300 Ghana and twembe say 700 cedis it is as low as 300,000 Ghana so with me a feura wo say me kan say wanyo say yesuo we de me da twia utwia ne kakra kakra be twia wie kra wankasa kra nya we say ye 2 bedroom 3 bedroom detached semi detached an executive ko Adom City Estate for nchen na wo estate mu wonso no akwan ni nyina eye nkane owo ensu owo security nso ye tight friend 0308 250 068 0308 250 068 Adom City Estate omo na eboa wo amonya ba be do ti atimi ato Challe Water Festival 2023 started adadada osu abonte so ekajagum dendendendeni Multimedia Group Limited Joy News Joy Prime Adom TV Adom FM Asempa FM etechre hit 103.9 FM na ka chirama afide no ayesron kokwan so kra wo se free enano kwada no edwada no eba nyina no wona masu a ofili vibe no Challe Water Festival afide no esron kokra because of multimedia you are trusted reliable media brand and etechre afi straight sort of for me can so say enyomo me ye bosum adwuma nko na etwia enteda ho won su a wo ye ankorankora adwuma wo ye wankasa ansa na adwuma so ye fitani so ye tailor so ye hairdresser so wo ton mo mpokra won kwanchen cosmetic fo nche ne ko register ne twia nkakra fatoa no se na bi o chine bu kwa hoje mu a woni aha antete mo amre wa abrabo mu wo pa asem nchire mu bi afre 0302 611 622 0302 611 622 and I dial star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash that's need for it me well Dr. Gideon Boako atenase meaning the akwasi insia Dr. Boako there akwasi na me Adom Boako na so is me na mdim hoisi na so na Adom hoisi they say the make us me na mdim so wan kasa adwuma sese o da achechira so aye the tank enye sorry aye na musa anti for the past best 2-3 months there born tour okay campaign ma wan kasa ura Vice President of the Republic Dr. Bawumia enti eno na ama
ohwehwɛ me sesi ana ɛho ayɛ den kakra sesi me no kasa wi a wonim sɛ Saturday election neighbor so nti o sɛ me site me na yɛkɔ other regions na yɛkɔhwɛ sɛ ne adwuma no so si kɔ before we call a campaign ne Adom Mpensenpensemu we say mampani abade chire ABA a Tamale International Airport, that's $70 billion project. And what about something to say? Yeah, Tamale Airport, no. I can't, and you maybe a chairman, Mampani abade a tree, Etienne and Echi. I call English Abuchimemo, England. I call meetings be. Na meetings no monsunsu so e buy any say mampani etimi ekasai enya sika efri abrochimemu na sa sika no yede baba ye nyuma bi wo Ghana ha sa nyuma no na Tamale international airport no eka ho e kai pass se metima search wo internet so kra ye ba ye somewhere 2019. And I think so yes, Oko Ghana web story where Badwam returns home with funding for Tamale Airport, Boako Hospital, and a Kumasi Airport expansion. So yeah, so our story where more published on Friday, 1st March 2019. And me kai pass a trip on the vice president and the Koye London. Yeah, by mono. Omampani abedi achiri as chairman of the economic management team no share jumadi bi of course with the express authority of the president na almost share bi friend no UK Ghana Business Council meeting so UK Ghana Business Council meeting no co-chaired nti Ghana ni Boako ene dano na UK abrochimemu so Boako ene dano na omampani abedi achiri na osi Ghana mampani ne Ghana nemu co-chair sa UK Ghana Business Council meeting no nti afi bia no ye meetings mienu edin hyiamu mienu Boako wo Ghana na ye Boako nso ewo English abrochimemu amisa bese bosumi mienu ni yeko English abrochimemu so koye another one somewhere December this year almost be Ghana na ye another one ti sankita hodin mu na enam so a 2019 you call UK somewhere February, latter part of February, because March. No, omampani abedi achiri enya sika, ekosreye ma enya sika ya de Tamale interchange, Boako hospital completion no, and na Kumasi Airport phase 2. Nti so who say Kumasi Airport phase 2 no mpempon so edra babes 90% complete no. Yes, can be a mampani abedi achiri ekunya bae no na ye de yesade no na afesu Boako hospital so Boako hospital for president ko 4 time we see Professor Mel's Mahama na yintimi wie ti sasika ni bi na bawo ya kunya bae de wie na afenso Tamale interchange airport ya nra vice president eko biano no nti we no mo so ye some of the impacts are Obibeka as vice president Baumia as vice president or making in the governance. Sometimes and people describe him as a first-class vice president because of the impact of share project it is Obechebe Lamte phase 2 or more years and also through UK Ghana Business Council meeting and about Mienya funding the buy Kumasi market KJTR Central Market phase 2 no more years and also through UK Ghana Business Council meeting the contractor now or Kumasi Airport no or no answer now or we see and so and the other projects also Sino Hydro projects by the first ever interchange in the northern region Tamale is a 0.7 interchange and also a number and so Sino Hydro and in Croneba ABC flyover ABC interchange. The semantics. The most important thing is Tamale na ye share who kai na wase na we mu eba. However you describe it. And these are some of the impacts Baumia as vice president. So the vice president here well connected to even get us enough resources for our development. Oh yeah, enough. In fact, Uko Kumasi, also Usi Kumasi, there are a lot of fresh roads asphalt overlays the inner city of Kumasi and also through Sino Hydro and when
funding for 100 kilometers of Kumasi University roads. Okokati so they were Kentin Kronon Senie. They no fa Kentin Kronon ne Samantamu Asokwa, Atunsu, Bantama. A lot of roads are ya Hobebreno. A true cyanohydro. Dr. Baumia Dubai or Okobabiti Sunyane. Town roads, Dr. Boako, ne Berlin top Aquina and also a true cyanohydro. Oko Cape Coast inner city roads. Aye wo Cape Coast nyina ano and also Baumia true cyanohydro sikana or the buy no. PTC interchanger. Or the Santa Crade. Through that, Oko Babiti saying in a hini Pasatia or Santimemo, acquire your in a hini chrome name Pasatia, all those places, and also your true cyanohydro. Sikanity, the impact of Bahumia on this economy, and Tina, it is right, say Nipa Biba described as a first class vice president because what demonstrated beyond reasonable doubt. So even as vice president, what Timmy up pop it up. Sometimes and a lot of the time I want to your vice president and then can I bo within can I want to mean and no be attribute to them. And because we're lucky to meet a president one man no much room to operate. Say when you're president or no face say no so huni amanyo semu nyina bo hunu enti also take a front lead into na Baumia enyanesa. In the first place me know ya adwene say President Kufuor ewo Gideon mapa ewo Baumia mo. Asebe impreduasa. Okandifo bia ni ho a obenya Gideon ewo bia odine na chimu a say nipa no enda suban bia dia emeritus our trust and confidence. Nti Baumia nso ni su ene ne ban edi kan na ho brase. Okay. A wo gitum se obae se oba besum. Na ye woni wura wo ho ansa na ono so ba nti ono no emeye ne ho se minim na mako school na ma ye PhD na asebe na me ye madwuma dada na abefa me se me ye vice president ono so dia hobrase na esum se woni wura esum emfa ho ne nimdie a wo na wo mu ade ombre wo ho ase na me ma wa battery so a adwuma kese kra ha wonye de omfa nhye wo nsa nti esase yehunu se Gideon a mampani Akufo-Addo anya Baumia mo no it is merited and it's also based because Baumia so adasuban bi dia a kire se president ekata na nikwa na onisa branti we dia obadwene nyansemu obeye dia ebema omani nyina ye de etumpon na onye bibi nso a ebetia me sasa besabe ye ne a yesu di Baumia chi ekasama no ofi se nka me sorry a me kasama Baumia na me so mi muade anase mesuban ne mane bia kasabe ya pamo krado na exactly nti a kire se Baumia nso adasuban bi dia a kire se merit na odi adene so hye ne sa obetumi aye to no so dia no anapai so ma hu se ninso personal report to say government settles 2.4 billion coupons on new bonds. Yeah, but onum nyina but from komo ye ba bedi esi na me ye adwuma wedi aba no eye Dr. Baumia as NPP flag bearer. Okay. From ETSA. Okay. And no kono ba because nyame ya be da NPP super delegate election year ba be no account to that say Adom TV, Adom FM, Asempa FM, Insure FM, Yakabum, ye the live coverage, bro, ya benye bi actually. Eti enyu afidie enframe me da no pa no sia ko let them ya from all the 16 regions din nyina. Hwewe embrace here. About to start no so na say ye kagma mo atene ekoso ebia delegates about 960 and to sa special delegate about we edame me da edi ye before say be doctor we say the message say please ask Dr. Gideon Boako. Professor John Evans Atama started Bekwai Hospital. It's not Dr. Alhaj Mahmoud Baumia. Where is he getting his facts from? Well, me jidi say yeni animo muti enso yakasa aya muntie asem na yeka no. Man kasa Dr. Baumia and share Bekwai Hospital. In fact, me kasa President Kufuor. Yeah. Me kaipa some woni sa Asante Mantemu na me di menkui. Omampani Dada Kufuor and share Bekwai Hospital ase. Na me kasa Professor Nelson by Mahama by omo ntumi anwie. Ti Baumia dia oye ni so kopesika ma ye di be wie Bekwai Hospital man kasa ono no shase. Enye President Messi Kraso ne shase. Yeah. Shase President Kufuor time. It's clarification no aba. A form to say Dr. Alhaji Mahmoud Baumia combine his position as vice president
any flag bearer hopeful. Na me can be answer now break no. Say Osha Ninsopesima, Finance Minister, Iraq and Oforiata. Enyesika or signing up for a buying domestic debt exchange program. No? Okay. Or more coupons on the bonds. No? We release sika 2.4 billion Ghana cedis. Nyame Adom every neko ya almost social say omo de aye due this month no. Utua e de abomo. We no actually Gideon mapa. Ewo aban mu say the finance minister kan say sa hyehyeye no ye de ba no ba oman ni bia no ha ni sika beka mu no ampa o de say ayoyo a omo sika no anyini bosomi wi mu no o hyase no atua mom na che say wa wo de bedru su bia nso aban finance minister betua mom nti we de ye da ye work no for atase minim say sa de we me were professors bi wo kwam nkromasi apomu a no mbebo sipa se sika no mo so sabeka mo de ma brante Baako bi so odua ya nkwanta okay no so ye party ni pa ya brante pa obo no mo de ye dwuma yem ni so no so ene honorable Lewis no nyina o mate den okay sane ya wokaye no eno campaign no de ya hyase a ye gu so ye adwuma na o hwa o mampede ya be de akire or your polling station electoral coordinated constituency mass campaigns for about 5 or 6 regions. If we now chairman when they break kakra, you focus on the super delegates. So mona bana year 20 now CC we answer na ya twaso ako November until regions na ye nyanko ho ye super delegates ya afi no mampani ya be de che e ba be call sa regions so na akọ tour. Some of my company be the children na ma work no titiri e wo mo pa no ene say o chair party for no na o share party for no srew say bibia ye bia no ye nsusu na ye measure ni ye ni hunu say ye be wie no e din kabomu e be ba party no e san say enyina ye gitum say 2024 abana ye kono ye tumi a ye pray in prince aso in the rule at the ama NPP political party be no ha watima yes ade no e wo Ghana ha ye ba ho kakra 2008 first round and so second round no anye ye na e kire say MPP betimi adi nkunima asese yetimi enya nkabom sronko nipa dodo na gitum pa say 2008 so na enya menteme ho ase bia e baaye unfortunately nipa ni bi so ya resign afi ya say ba ne nkro ne bananka nya ahoden e kae ho bom yie e cooperate to me na ka first round in Kenya absolute victory then so no makakra bi e baaye ne menteme ho ase bi e baaye no na tweye esan ya chi nti vice president say fa ho ne nipa ye de ne be di party nanim 2024 no I was say party ni timi gina brand na enya nkabomu sronko asane ya tumi di akọ na ye ne ye di ba omi achi no anaso no ankasa so gitum se di nyankopon aka wasoro no sa ne be ye wo fo na party for no so ye ti omo na o hwe sane ya omo zigi yensem na omo di tumi no be ma ye raba Ebrebe na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne be gye ho se obetuma pani franka de ama NPP so politics there I guess policy deal no obi eno ha your policy ne a onya GP a oni na emeto wa na emeto enti bre potin pa de mintimi ensejina mintimi nkasa bre se no sejina na emum de ebeda di ma nyina ye hu ye eye bra MPP AOP nominations ebia bra okọ ne kotodwa nim ne nyankopon okasa wo se ono so watena se ahwehwe no ho wadwene ho wa bompaye woni ne nyankopon akasa tibro ni nyame kasa de na minyina obi ka ne nyame na obi nyina ho na so bra beda this party na opi nominations na de o maye nyina ne Ghana fo nyina so asoten yourself person wo gina bi na se na America na ogiti se adwuma wa ye wo party ni mo in opposition ne bra ye sha se introduce you to NPP politics and governance you represent ko for time and the waye and never be seen there nese ne wasi ada ahobrase ne suban bi edi no ogidi se party for no ebenya gidi wo no mu de tumi no ahye nsa amanfo free say President Akufo-Addo ene ne nwan me peso mu take control of NPP
and pushy Dr. Alhaj Baumia by force na share NPP for a con because Omon Pesobe lose grip of NPP even when the NPP co-position and nothing here force Dr. Baumia and Brad. I know that a year 7 previous money you about me pray. Okay. Na yesi the own pewasem usua wasakra na wachia nepa. Enti ayamanyo sansem say the omobeka. Edi kan no. Ehunu se Baumia oni you Kufuado any problem. Okay. Sene oni will be any problem e wo Ghana ha no. Enti there is no point say obekwa kugina simpi so no waka asem bi e de atia you Kufuado anasa naban. Ono so waka aban no ho bi. Pachote mechana se. Na wa wunim Baumia no and I was in nim no. Or submitting the forms no waka asem bi. I say I have my own vision. So I say line. Okay. Nimdifo a wotesa obi na no kasa asem na sese wote ase na yenhunu so se the executive presidency na wo Ghana ha no e de sa to me ni hye won sama obi bia otenchen eni wo so control. Okay. Wote ase se obi a president of Ghana ha Ghana president na executive authority ni na nsa enti ebeye wan beye de se obi be kasa wo ba omi abeye president a na chesa asumasi ene ba be control na sebe imprediasa ono so oni adwene what you say it doesn't happen anywhere me who be so that sebe president mel sebe sebe no kan also me consult Rollins 24/7 and yes sir president mel so crowd o kan say ono de to abama na susu de obesusu bia ono Rollins na be de ebesusu ye to abama man we de ne see ono Rollins in term de ne see Rollins ka asem kan no de adwuma enti obi be ye president enye obi na be control no so nye easy say president for bit me influence. Oh, I mean so if it's a good influence fine see na ati ho nyina ne Ghana ni bia pese ono susu bibi na ye papa Baumia de ye adwuma so ye president so if president Kufuado so if you so won susu die bi na Baumia ne na ban adwene mu omo hunu say e susu die be bo man na why not 77 president Kufuado so onye kakae and no abeka say me president into your cousin bia me so me montungusa ono so ya opanyina wasom Ghana abone bra ono so kire na adwene e wo se Baumia ban ho so obi bia ban ho nyansa wo ma eye adwuma say president Mahama ti osisi na waso won so ste bi na president Kufuado mu say so de ye adwuma onka se Mahama ne kan ntime mfanya adwuma na enti Baumia de o ye very open onye wo no mo a sabe o mo ye boni ayefo a obaba be gina bontena be kase president Kufuado nye bibia ma no anase president Kufuado aban onya bibia mfiri mu anase president Kufuado aban o ka ho de enso boni bia wo mu onka ho Baumia enye boni ayesa Baumia ayobi a obu ade na osuro nyame na obu nipa. I have my vision. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia, I'm a man on my own. Adena Dr. Mahmoud Baumia found a vision no anti president Kufuado as vice president may achieve the Ghana na yenina rather he wants to become a president. Yeah. And okay, sir enenka na nka bia ehun hia kra se Yesu Kristo beba. Ose one de mfiti ase no na wo ho. Na no ono ne asem no. Na ono asem no so na obeye nipa. Ti de Moses beye ye na wo ho. De Elijah beye ye na wo ho ye na ka so Yesu de no honhom ni nyina time Moses ne Elijah ne edifo ne bae na chi. Na nka wi ase ye gi wi ase si ho. Enso nyame hu hia ehia. Se Moses odi kan bae adwuma obeye ye na chiri no. Odi Moses otosomienu aye Yesu Kristo ye de eba. Say Yesu Kristo so no special assignment ene dwumadie bia nyame fi say ono necessary auditions na ono so nko a na obetimi aye de obetimi aye sa so na Elijah na Elisha nante edru bra Elijah okro no na Elisha wo ho so be ka so Elisha de obetimi aye bia nka so de ta Elijah ti so nyame hu say dwuma ni bi wo ha na Elisha ena obetimi aye nti akokodru na Elisha wo no na Elijah ni bi oni say dru ba bi Elijah kro dwane ye wote meche na se Elisha no wakokodru chen Elijah nti saa na Moses ni Aaron so nanka Aaron nyame betimi ka se fa wo de time Moses chen say dru ba bi no nyame hu say Moses untimi mfa nipa no enkodru bo sha asase no so malama won tranche na obi mra me de ebeto aso nti saa na nyame hyehyeye mu no esitie nti Baumia nso eye ne nipa su a oye soronko wote ase ono nso wodi nyame ede adua ne mu a ebia eye soronko echen de wo Ewura Kufuado mo
Inu Akufo-Addo woni de woni vision adwene ba omi aso woni de ana sebe mpreduasa oya abedi akire nso a de obetima ya ne so be yensusuye okay oye yensusuye na nipa dodo no ana se ura no gitum se be ye adwuma na ye adwuma na mum se wo na wo table no na wo ye in charge de a onso wo nsusuye bi abetima ya de betimi ede aba se na ye ken omo gina wa MPP mu nyina obi eno ha wonya MPP ni ti ade nti no mo nso omo nim di omo no mo fanta ye Akufo-Addo achi na ye Akufo-Addo nya no mo so mo pese omo di president ebi no mo nso asom Akufo-Addo aban mu ebi aye ministers CCS ne nkro ne ba ebi nso ye key influencers ebi ye board chairman ne ade nti ne nkomo so nyina nya no mo ntena se na nkomo nim di omo wo no omo fanta ye Akufo-Addo achi ne ma ye Akufo-Addo ntena ho afebo se wono de oye forever president yenyina yenta na chi enso amamra no kire se Yere Akufo-Addo ekọ emprenu a se wotena nchen no bi foforo so ba se nipa na wo ba no MPP ni bia wo ho kwan se wo ye vision be pa na Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ekita this wo ye president ansa na wotimi I implement yeah so Bawumia vision is se ogidi pa se e wo se Ghana haye wo ya hwekwane a ye befa so a ye betutu meka na ye ne aman a edikan no akọ gina bia Boako na ye so yetima boye homode membia na akọ ye se agese ye twen ankrofo dikan kwa na se ye wia edi omachin kakra na sa kwan no ne abefo kwan a ye fa so achichire oman ma oman economy no etimi gina na gina yie sa kwan a ye fa so yes ade no enye nipa nyina na mo pepa so mo do mo behim ahwe ne aye ne sa sanse wo ye ho adwuma politician de obi ato ho so o sidan ha no obi ehu se wasidan emu the soft infrastructure ne no ma ka ho a etimi kekese ni ma economy ni gina ya na nipa bibim form adwene ye de enkoso na ono nso ehu ne se owosu ane ban bi ne akoma pa bi a se be sa akoma pa no otimi di animu na ode sa vision no ba na wonya Ghana fo nyina momoso no mu a obetimi ede aye normal akese ede ama oman Ghana ya akoma pa sebe mpreduasa empapa mu nimu se osusu se ono oye president a ono obi ani problem na sabio na ninkodi enoma bi achi nso a ase akwakoye se ohwehwe bibi ede ama no honko a abra oman no so ebesofa ehia sa genuine people say omobe lead the country Bawumia but demonstrated throughout since oba politics so you're very genuine or ye nipa bi as a Ghana de need him as president his credibility and genuineness alone so we were kasa Bawumia de ketase share any proye enya dia obitim dia fa ne fichi sabe obeye vice president onihwe wanya no ho bebre se ne better this for kind of mami nya me ho bebre mami nya hwe nso ono no ogidi pa se sa su ene ban ene ahofama ye wo edima oman no owo se nyame eya adom na ye de ne di anima obitima da sa su banadi ede aye adwuma akoma pamu de aboa Ghana obi bia waka bia nso ebetimi awo esu ene ban a owo anti opese odi omampani baba omi afi se owo sa sunsu na opese ode som na osua adwuma no nso enya sua hunu bebre afri Akufo ho enya sua hunu bebre afri Akufo-Addo ho a wagidi se so ke kasa ampani fu isu ho a wanya afri ho esi edin na ode ka ono nso ne de anyame de adua ni mu ho a obetimi ama ya boye homode ama Ghana nso etimetumpo because the Ghana here any good leadership nimdie ne de Ghana for nimdie no say wo president no kra no won shede nibia Ghana for ye de ewo nimdie na ombetim de aboa na so botu say Ghana nibi wa adwene bi kama nimdie bi sese yetimi som ne ye de boa no ya mana koye amanyosem bebre onye ya manyo ninti anase sabe yene ne wo problem bi anase sa nimdie na ode ban ebia nipa bi nyamfa so bi free ho nti no ne ya ka hye to hia sa leader no a onwene mfaso a empa no ho bebre ne ma ba Dr. Fachempa pesa ba obi na yema boys eni sika sesi from Game Park eti yepemula ebre aso
NPP for any so de hunu Baako pa ye say ye break the 8. Among for be say Nana Addo Dankwa Akufo-Addo led NPP government a failed there. Obi bia or can administration bia no and deserve so be lead party because otonwa Ghana for enton. Ye better sideline way nyina ne abaje Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na oye mampeni no right hand man pair ajet him say yen to abama no for 2024. This is the fear Emma NPP addition. Yeah, Eddie kind, you know. So seminar so yeah, the American is a false narrative. Okay. Or more or money or mampeni abedi achi AC a kind be a chassis so more tone at the party delegates though. Okay. Now me say a backfire I nye juma. Na omo pese omo chese aban na fail. Na Bawumia nso ene Akufo-Addo ene ya aban no. Tis aban na fail dia de Bawumia kwa enye den enye yi. Tis opani bi kura kwa catch delegates ni bi say ye ni message ti yako 2024 ebe dia amaye. Na omo refi say opani for say owe offense na wahwe wodi. Okay. Because omo ne year Bawumia gina no. Enkanka ne omo sha ase so omo kekasa nsem. Omo so omo ka aban we. Okay. Omo sum Akufo-Addo aban. So na omo nim say aban ne nya dia. Enka president ma omo position anka so omo tranche. Okay, second term. Yeah. Nipa bi say year Alanche Martin. Osum Akufo-Addo aban mo bese mfiensia, e konfienso. Enye sa. Enti aban ne ye mfien wotwe aban. Ti say wasum mfiensia ne fa. So aban ne nya dia, say ne won so ka ho bi. Area akota free ono so asum waban mu mfiensia elefa ekonfienso and this aban nye dia also ka ho bi area Canada Japan ono so ka aban we ho oye board chairman for Ghana Gas e ono so onye appointment what you say Ghana Gas board chairman no and this aban nya ono so ka ho bi area Jako no ono so energy minister this aban nya dia also ka ho bi sabe nipa ni bia anwene anhunu se o we for nsa I was saying so yede o hwe dear. Omo say aban kra nya. Na omo pese omo say aban no. Na sabe mpreduasa. Echiriko kwa 24 see in the mind. Yeah. Unti sansam no omo sha ase so omo de nante no. Very unfortunate. Na sabe nipa bone sam kakra nso wo. Okay. Menyi ni say obi bi opeso di Ghana enim bia no. Otimi de saa adwen ne hye ne trim. Because I was see MPP aban nya MPP crew ya so na opesa oyede obabidi animu na de cooperate to me abeden na yeyesa ani nyina ne se na mo pekwan bi so apamatade bi e de ahye yewura Bawumia na yama no sekraman ye money dimbone na ye mfa na nyade ye nsen no nanso ye musa ye ho se aban we e wo musa se ne aban bi atie no enye bibia ye de si ye ni so se ye beye bia na yatumi aye. Yeah. Na eno so nti yenkase yenko election na yeko election na hwan mo ne no mo kwakosi aka nya NDC for sabe NDC for so mo ba ba mo no de mo kan bia na mo timi ye ya na da bi ti wie sa election we se ne Bawumia ka kire party for na ko kai ne NDC for there o ti Bawumia so wase Mahama de mo nko ya mo de no be fa so Omo so se Bawumia fa de ye campaign ye the speakers speeches krom nti ade nti na NDC for so ya no mo di Bawumia tem so mo fi say Bawumia ne ba omo atadwo mate dende no betima we ne election ne hands down there any kwanse komodi Bawumia tem so NDC for so ahwe omo sera no pa Bawumia awia Bawumia anwumre Bawumia omo da no mo so da yakura Bawumia NDC ni bia bi na no asem ne fa Bawumia ho kura opeso oka na ode beka etia Bawumia and because of the promise I would be a original partner in mind say omo hunu se Bawumia ana betimi edi wonya. And this is for they tell us in confidence. And I mean, this in the mission, Pani was an officer, say, in Yasana. Bawumia, no dear. In some of the neighbor had Azuka, there are some Azuka, can say video. No, I want them run to be no cast Bawumia in the Pebia or Manchini or by her and this party. The NDC for Nanka send him. Now, I could buy MPP near NDC. I feel I need a record the other about 2 or 7 previous. Mahama crowd will be dear 1 penny.
wɔde dum so baa yɛ ahokyere baa yɛ sanlai kɔtɔ petrol ne nkro ne ba teacher for ɛkyerɛ adeɛ mfie mmiɛnsa ne atu ɔmo bosome mmiɛnsa sabi yenye sika ntua teacher nursing training allowance nursing training chalk kura ne yenye sika nya bi ne adeɛ ɔno kura no say obetimi asa ababio abedi president asmo penso yentua teachers allowance ba yetua nursing training allowance yetua ekabo sabi yakade enti say yetwam kura wote ase enti mahama kura say obetimi asa ababio abedi president pacho wote amechana say mahama kura nya akukuduro ama NDC fo anya ne mugidi so obetimi asa ababio abedi president enti sabi bawomi a ondi president da na MPP modima yabo odi tutu nsani ani a nye NDC de yonko ne ya sa me biem kakra kirewa sa yesi ye ka modima aban bi abo na di kan wo fa economy no kra na de be kan say data na kra na 2013 to 2016 NDC for average growth of the economy na 3.9%. Okay. 2017 to 2019 President Akufo-Addo at the cost 7%. 2017 to 2020 4.9%. See a Hong Kong GDP growth, economy growth. Ya boy your home modern ache Mahama. It is a Kobasa yene Mahama Asia. There's nowhere Mahama biti makaso abon home modern chair. Ofa bibiti agriculture growth. Mahama de awo ye 2.9% on average. Mpre Akufo-Addo de awo ye bisi sabri 6%. Nti Mahama ntimi nkase wabon home modern ache MPP. Doctor, wait a minute, for agriculture horn na no. And aduane bo edin. Even from the family. Kekaba meba ni nyina so. Ofa bibiti say industry growth. So industry say ya Ghana. And this ya ban bia na obitu maka say why bibi sa ache. 2013 to 2016 the average growth was 3.3%. So see America is about 4%. And to for bibia na person na de tutun say ne a. Mahama ne this ya ban ntimi for monto to. Ma mema data kakra. MPP aban ya wo sisi ya me no kase. Aye akwan ewo Ghana ha echen aban bia since 1992. Okay. New akwan anase. Yes. Akwan ya dada so tu ya akwan de Ghana akwan bia no ha ye foforo Ghana ha. Okay. Ba bia akwan se kota ne de go se ho dada me kura se kwan ho dada nti ko twi so a na de kota go se kwa bia no ha ye foforo. Okay. Aban bia no ha wasi no habilitate airports ewo Ghana ha echen President Akufo-Addo aban since 1992. Aban we aye more railway lines ache aban bia since 1992. Aban we aye install rural telephony ewo Ghana ha ache aban bia since 1992. Aban we asi more classroom blocks ache aban bia since 1992. Aban we asi more STEM schools ache aban bia since 1992. Aban we asi more libraries ache aban bia since 1992. Aban we have provided the highest number of TVET centers ache aban bia since 1992. Aban we have provided astroturfs ache aban bia since 1992. Aban we have provided ambulances ache aban bia since 1992. Okay, just a second. Can we hana just a bed distorted. 30 seconds then for Aban we asi more hospitals ache aban bia since 1992. Aban we asi fidijuma factories ache aban bia since 1992. Aban we infidijuma asin aban bia since 1992. We see infidijuma factories. Yeah, ache aban bia since 1992. There be will support ankra from see enuma na say we see enuma. Yeah. The yesi foforo wo ho. Na the aban aso nkrofo asene wo ho. Yeah. The aban we yesi. Edo so change the aban bia yes since 1992. Me just end this sentence. The yesi foforo. Okay. Edo so change the aban bia yes since 1992. The yaso nkrofo asene amoma page mu so do so change the aban bia yes since. Say Ghana ni a wo hwe na no pay nim say o kan aban factory a. Ye nim say e Ghana aban edia. Tema oil refinery e Ghana aban edia. Say bi na wo ka say ne mo aye no do so change aban bia yes since 1992. Factories are aban we aye and the aban aso ankrankra asene ni aban we aye ye o man dia no yes meba the American say one district one factory policy na the buy the buy say ya aban policy na ye de ankrankra abam ama ya yes our policy ti ye saa de ni wi a we aban free ma enyi but what American say eno ho asem na make sisi a
It is because aban we see factories chain aban bi abesne fa bi American is aban we penso so the juma aba oman yi mu maybe under the one district chain aban bi exactly that's fine. Aban we are providing more fiber optic cables chain aban bi since 1992. Aban we I see more fish landing sites adults watching aban bi since 1992. Aban we are establishing more drone centers, in fact the only government since 1992. Aban we are provided the highest number of equipment, vehicles, ammunitions and so on to the security services Aban bi since 1992. Aban we are provided the lowest increase in electricity tariffs Aban bi since 1992. Dr. I'm coming. It's true. The lowest cumulative increase in electricity tariffs. And yes, out to my increment for I'm just saying, okay, Kabumua, to more abaso Aban we abaso. Okay, Kabum now they compare Aban bi our since 1992. The Aban we are to me the lowest. The data is there. Near what to more? Yeah, the lowest. But ye cheer and you real figures, no. So they are two now with you. Yan two, they are two. Ye chance see no. I know nya den chen and ye cheer and baby. So say a brofona yeka. Yeka the rate of increase. Okay. How much you do I the I know some the yeka. Okay. And I say Aban we not 10 days so chen. So what so me say predo do I the atum no. I will form a chair Aban bi our men can say yan two. Okay, nti so ne Ghana ne person we say and then kan abo na wo twia no e wo form chen and wo twia na baby atwum. Yankane sir. Okay. Sika there. Yeah. Okay. Sika Oko school. Yeah. Bra we school no near the mound. And the other oba ebra. Sure. The other aba no e was soro. Yeah. What you say? But ebia enkyere say na o ene no o hwe wo ba no yi chen papa tama na wo no. Ebia o ene kra de ho che kakra na bibi nti ebia otua ba ko aba se bosome no watua ba ko. Papa de ebia na wotwe bia ma osika. Yeah. To the air can say, Sikana de break up brand on the brand on the over spending the conanim, name and predodoa a bimbi added to a drama hoarding cania bosso. Okay. You were kufa the dennis. I'm praying, our form, son of a person. Okay, there's no doubt about it. Doctor, but it is all mamma choir. So it means a binary message for 2024. Tina make us say, Kobasa 2024 election. Yeah. Na akoye MPP ene NDC Baumia ene Mahamadia. Asa be previous. I work as MPP for your failure. Na me nte wase. Because there's no way Mahama bitima present any record on the management of Ghana's economy. Eye papa, eye better. Change the area Kufuado. Aye. Nti MPP ni bi anya sa ahotoso no. Se sa records no why because one more omunye record nini no omun qualify say beto abammo mammo di anim because ye do mo di anim kra omunni gidie e wo saa ban we ene MPP aban ye wo ye modem ayabo to mo kugina simpies kra ofere say modem ayabo no beka ho ase na ebe da ya we election nti so to abama saa nipa na omo kasa asem no say aban ne mon ho modem ti yentimi fa ba omi anko na saa nipa to wato abanagu Dr. Baumia Felice enfofobi gangia na ontimi nya gidie ewa aban we mu enko present ye case ma Ghana for Baumia there he's been part of the process. He understands the records of this government. Now when him kwan so obefa so be defended the records no so ho na mbobos no e normal kese ya since 92 aban bi antimi nya bida. What you say? Na ye dan ye yes anoma we nyina na ye ne Mahama kwa akosi aka Mahama de ye nim the record data enye sa ye ne kwa akosi aka ya obetima aka se Mahama e wa hoden e chen MPP nti one penny for na omokasa asem no eni kwan se delegate bia wasting vote because I am pure matter for ye rekufo ado ho na nsem omaka fa no kra no ene aban we no omo nsem omaka no ebe ye kwakutire oman we asoso won daye ti ye do mu di part na nim kra okodina simpie so o fere kra se asema o kati aban we no obesa asesa na no ena okodina simpie so na o kase we neme na me ye okandifo di MPP anim enti MPP fo mfa menko na ya botape na kire enye wa na wo se MPP fo afeli MPP fo nyina asabe o madwuna ye se ninsa I didn't know a person was a deep part in him. Ghana for will not have trust and confidence in you and vote for you. Nipa says ye to abama no eye die ye gidi say o je MPP records ni di
MPP records no otiase MPP records no so oka ho bi ne ye a obetima present this records no because mind you say ye Alex and I say Zola Ubia ye didn't be the party ye nim no intimi in 2024 elections without the records of President Akufo-Addo and the MPP and the President Akufo-Addo na sabi what to Akufo-Addo records no ho at kekamun sama ma akoya sabi obi o wa abawe mu kra de sabi mprendu asamani susumura so adwene fe na adwene kra de woni bi na ye do be di anim a he fa na akwa akogina hwan modern moso and ade process they call for Saturday Super Delegate Congress Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia camp won is oh so far nyame se en kanokre ye be bo party mpanifo abaso chairman ne general secretary ne mpanifo ka mato to no maye now you see say na ye hwehwe wo party no yes be en ka so munye bibi en favor obi because at the end of the day sane Bawumia kan you raise high election we are wow be we ni bia no be hear the support of the others any of supporters ntina Bawumia so ono de sane nipa bi kura hu ne say wo two blocks e wo MPP mu factions ono wo hu ne sa hu ne say nyame ya dom ye wo two godfathers omunyina atiase President Akufo-Addo Akufo-Addo te see dia ni die ema sampanimfu ene omunyuma omobeye wo MPP mu because wa ba we ni bia no ye ka na abo President Akufo records abeka ho health insurance ne nkro ne ba see de hwahwa ho nti wontimi nko 2024 election wa bra onyina President Akufo modima na aban boy yeso President Akufo-Addo so de ye said na ma egu apaso ene ye ho ne dia no egu apaso sese wono nso usa no ho akokomuti obopo na enye den enye yi Tina Bawumia say ono hu no hu say Bawumia is like the compromise candidate that unifying candidate for MPP because on the hu no say President Akufo-Addo de ne bae and the Akufo-Addo be hu no tina okwa asantema wo say ono wo ye duaba President Akufo ene ko hu say duaba no wo kwayem no de ba efie ebe duaye and the Akufo-Addo so ayede abegugu sunsu ko President Akufo bae no man positions akese wo na ba mu mo be ye deputy governor e ma ye Akufo-Addo hu no eti ye ka omo gina ni nyina de obo President Akufo promo anajo de sunkro bebie no de obo President Akufo-Addo promo anajo de sunkro bebie na ho brase mu ne gidie ma eye Bawumia ti so de sai ni pane ba Akufo nkrofo betim na ye adwuma Akufo-Addo nkrofo so betim na ye adwuma enti obesili blocks no enti MPP4 pesa ye put an end to factionalism e wo MPP ma ye present Bawumia we camp sembia nyede in the hall. Now ya end this factions some no. We pa factions some to me. I no be doing come okra na hewachi. We tell you do akojina. But the moment you be presented Bawumia, factions some ni nyina ya mutu. But I say Doctor United Party near the akoye. Dr. Gideon Boako ye kasama for Adom Mpensenpensemu Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia. Now to say no etwe enkomo. Happy birthday enkomo Reverend Father Amos Abanyi of St. Anthony Catholic Church. Here wo Aguna Street from Amo. Here what multimedia and you wish you all the best. Nyame enchita no nyo kese kopim so be kese pa. Bedi de akwesi insia. Ochana pa. Ye best.